Daya manaraka zany resaka José sy mpamifaniroso io fa mivoaka le perquisition légale. Ifaniroso no maniraka manao perquisition, i José no commandant mpanao perquisition atrany Tomasina, de lazaina fa colonel Patrick mamiteny eny nareo tamata hoe zay nanaovako perquisition amako lotono amin'ny amoronana dossier manao perquisition hoe anonga-panjakany hoe io na voaka ny Raisa monsieur José sy mpamifaniroso manambady amanjanaka any Afrique du Sud. Io izy io fa mivoaka namandry Daya sy ry Stéphane Kamisy ary normaly ny IST iny mody navoaka ny faniroso da aveo ny foanana tampoka. Ianareo tanora tonga vasainy nareo fakatiavinareo indrindra fa nareo ZNZ aoka ne ka tsy le ZNZ eo tokoa vo avokako le ZNZ ny cloné na ny telefoniko tao iavoloha fakatiavy anareo na vilin'ny olona ny tolona tonga vasainy nareo mafiany manjaka n'izao mbola veriko ny anarana Kofa Daya sy teny Mikael Faniroso José sy mpamifaniroso sy zay complice ndretrao mpanondrana volamena. Inona nataony monsieur Raberman natany Dubai? Inona bloqué ny Raberman natany Dubai? Sokafiny ankety. Inona ny avion militaire tondrana volamena avy tany tulaire tamin'ity herinandro ty 230 kilo koa? Inona ny antony? Eo koa nareo syndicat isan-karazany tsinganiko manokana ny syndicat ny Air Madagascar, ny affaire Madagascar Airlines mbola iakbaraliny ao andamosiny ao tompoko arovana ny karana pitena ny Aramady ka mieritrereta nareo amin'ny syndicat. Averiko farany ny ana tompoko lasy tompoko vavy de efa nalevako ny fitoriana eo tsika mahita anazy tsisy manaiky tsy voany mariny eto ary mbola averiko ry vahoaka mila mifanampianareo za ianareo zoky be lehibeako MFA CMA MTG COMGN raiso ny andraikitrareo nareo hatramy rahala mbola averiko foana ny fitarainako. Ary eto ampamaranana de mbola misarika atsika praitandrazana rehetra ny tenako samy tsika mandinika aza mifametsiny tsy fidiny anamy manoatra an'izao tsoka vady amanjanaka miaro tena jereo ny vahiny milisy tonga ao mitady anay rany tanàna ao Antananarivo ao reo rosianareo haute trahison monsieur sy teny tsy fatokisanao antafika ary ianareo le manamboninahitra nanao fanambarana fakatiavitsika ry zala aza manaiky vidin'olom-bola saripady ty tenu ty fanamina ty saripady ry zala aza manaiky vidina vola ho any tanindrazana. Olo araiky fo midestabiliser firenena io kone. Olo araiky fo infligena fo zegny le information agnatin'ny jerinao anao lasa mino automatique fa tsy manjary marigna ane ery Kofaly, tsy manjary marigna ane ery Siteny sy ny colonel. Alors que tamijaly maresaka be tamin'ny Andry Rajoely igny zegny anao regninao fa tegna nijaly efa hitanao fa tsy izy fitondragnan'ny Andry Rajoely. Izy io zegny après tsy ampy taogno araiky anao efa adignanao koa zegny le jaly benao tamin'ny Andry Rajoely fa tegna ampody Andry Rajoely koa le olo amin'ny alalan'igny information fo za magnambara anareo fa izy koa tsisy aro i fitondragna io rongana io atsika tsy avy amin'ny concertation rehefa tsy avy amin'ny concertation atsika tsisy handrany ireo Antananarivo ao andeha agneky province autonome zegny ne magnanova akory ireo tsy agneky province autonome zegny mampisy vola be ireo io mampijoalajoala biridiny io vola boaka amin'ny faritra ampidirigny ao. Imbiagna loatra manaromba mahatsapa i raha zegny imbiagna loatra nareo fa ho conscient fa izy koa tsy havy io état fédéral io ndraiky province autonome io tsisy handrany atsika androso mandrakizay
Ary io zaraiky fo opportunité tsika aviany raha zegny. I colonel io zaraiky fo. Tsisy hafa eky. Izy koa fa la rongina io mandraky zay tsika ty moatin-jaly eo. Ho mandraky zay. Ny raha mampialamboetry rô izy ty aviandrô mandefa information ty mandefa information ry olo tsy manjary ry olo tsy satria mila tanandrô io système centralisme io. Mila tanandrô io mila sala. Akory loatra ma ivolagnana aminareo fa io tsy androso atsika amin'ny système io. Imbiagna loatra nareo vous conscient fa ny mampisy vola ireo aviandreo magnano sacrifice jiaby io mba hitanandreo i système io mba tsy azahoantsika fahaleovantegna atsika mifaritry ndraiky mipipiky karaha nivonaka. Satria zegny ny raha magaga zegny amin'ny atsika avy amin'ny faritry mbola anao zegny mba ty volagna amindreo hoe zao zegny ny raha anao koa ny sasay mbola za ny sasain'olo ato ataon'olo fa olo rasiste zegny zao, olo tia ampiady foko zegny, olo tia azo fahaleovantegna ke ampiady foko, olo mba tia azo fahaleovantegna ke rasiste. Za zao ty tia azo fahaleovantegna ny faritrinaka ka le rasiste. Ino ma idiran'ny rasisme agnatin'zegny? Zay mijaly olo amin'ny faritry mijaly volan'olo jiaby ristorony jiaby agny Antananarivo agny Antanandianany. Imbiagna loatra nareo vous conscient fa ka